Ada abang-abang kilat tuh. Bang, beli. Beli berapa, guys? 5.000 aja, Bang. Makasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Bang Cilor, ngutang. Oke, Dan. Bang, ada rasa belewang nggak? Hah? Belewah? Nggak ada, Dan. Udah, Bang, kalau nggak ada rasa belewah, rasa kasih sayang ada nggak? Kasih sayang ada nggak? Indahnya garis cakrawala dan bayang dirinya. Hah? Ada aja lu, Dan. Udah, Bang, rasa apa aja? Berapa, Dan? Berapa aja? Oke. Makasih ya, Bang. Yuk. Bang, beli. Tukang apa? Oh, tukang cilok. Kok saya lama banget, Bang? Sabar dulu ya. Goreng dulu cakra ya. Bang, saya mau, Bang. Dan ciloknya enak. Dan lu udah bayar? Utang dulu. Dan bayar dulu, kasihan. Nanti gua bayar, Ji. Kapan, Dan? Kalau inget. Kalah lu, Dan. Gua nggak mau main sama lu lagi. Lu, Dan. Ajak. Hah? Parah lu, Dan, orangnya udah jalan. Si Dan belum bayar. Dan, bayar nggak? Bang, besok. Oke, Dan. Cerita bocah dalam gang selalu banyak Lu ngomong, Ji. Enggak. Nggak jelas. Lu, Dan. buat masalah. Hah? Belewah? Nggak ada, Dan. Bang, ada rasa. Si Dan belum bayar. Nanti gua bayar, Ji. Kapan, Dan? Ini.